Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžalskega športnega parka. Nadaljuje se seveda 16. krog v prvi ligi Telemach Slovenija. Dve tekmi sta že za nami, pred nami je zdaj tretja, obenem druga in zadnja sobotna. Radomlje Olimpija. A tole je obetaven napad za Olimpijo. Kvesič proti Sešljarju in Olimpija vodi. Olimpija vodi, Svit Sešljar je strelec brez ofsajda. Za Sešljarja je tole že šesti prvenstveni zadetek in z njim se na vrhu klubske lestvice strelcev zdaj izenačil z Mustafom Nukićem. Svit Sešljar v 18. minuti 1-0, torej vodstvo Olimpije. Polovica tribun, vsaj polovica se veseli tega zadetka. Ratnik in Estrada, Sešljar še vedno, lepa podaja Nukiću, ki je sam, Nukić! In mislim, da je vendarle Vrhovac pa napaka Ševlja, Sešljar do žoge, Sešljar proti Elšniku, Elšnik in mimo gola gre tole. Absolutno kraljuje na travnati zelenici. Zmaji so si med tem priigrali še nekaj res zrelih priložnosti in tudi tule so obetavne v napadu. Krešelj zdaj proti Sešljarju, iz ozadja prihaja v to njegova priložnost za Elšnika. Kvesič ga je odlično zaposlil, toda še enkrat Elšnik ni uspel premagati Veliča. Pa je Sešljar, Olimpija je zapravila žogo, Sokler. Še vedno Sokler, dobro podaja priložnost za Mukanovića, pravi Vinovšek, še je nevarno in samo kot Sokler je poizkusil. Olimpija je ustavila tale napad Radomljanov in zdaj na drugi strani Elšnik, tudi on je izgubil žogo, Uro in Kvesič, pobegnil je Samsung in Uro zdaj v sredino, prepušča žogo Mukanoviću, strelo daleč Mukanovića, dober poizkus, toda po sredini vrat in uspešno je posredoval Matevž Vidovšek. Več kot 5 minut, priložnost, vratnica in razčistili so Zmaji. Ostaja 1-0 za Olimpijo. Šošić, medtem pa Zilkić pri žogi. Niso najbolje razčistili domači, Sešljar na Nukića, znova Sešljar, pa zdaj Samu Pedro, zunanji del mreže, stresel, ostaja 1-0 za Olimpijo. Nermin Bašić, trener Radomelj, verjetno je zelo težko po takšni tekmi, še posebej, ko ste pred tekmo proti Olimpiji dejali, tisti obračun proti Taboru je bil eden najtežjih porazov. Glede na prikazano igro danes, ali je tudi tole eden težjih porazov v tej sezoni za Radomlje? Pa sigurno da je težak, ali ovo je naša najbolja utakmica što se tiče trkački i taktički. Prije utakmice sam rekao da želimo da im srcem oduzmemo u dva sistema, nekada i visoko napadnemo, jednostavno da im ne dopustimo ti kreativni igrači da dođu do izražaja i 90 minuta držati takav tempo, tako napada 90 minuta, biti ofenzivno orijentiran, stvoriti toliko šansi i biti dominantan u jednom momentu, pogotovo u drugom poluvremenu nad Olimpijom je super, a na kraju ostaneš bez bodova i stvarno mi je žao. Fenomenalno smo odigrali utakmicu ali bodova nema, ali laže je ovako kad izgubiš protiv Olimpije, ali igraš na ovakav način i ovako si Radomlje stvarno želim da smo hrabri, odvažni, da možemo svakog u ligi napasti. Evo, danas fenomenalno popunjen stadion, lijepa kulisa i mislim da smo ponudili jedan dobar nogomet što me raduje i možda mogu reći da sam, glupo je malo reći, izgubiš 1-0 razočaran, ali i sretan da smo 90 minuta uspjeli presingovati jednu Olimpiju koju znamo da imaju najbolji posjed lopte u ligi, da imaju najkreativnije igrače i da mogu dva sistema nešto napraviti. On su danas 4 puta mijenjali sistem i nisu našli
način kako izaći tog našeg presinga. Tako da, s jedne strane sam sretan, ali i žalostan. A u svakom slučaju čestitam svojim momcima da su se uspjeli zbrati poslije takvog teškog poraza sa Sežanom i odigrati danas jednu fenomenalnu utakmicu i pokušat ćemo opet izvući izvuk pozitivne stvari. Ja, kljub 14 zaporednim tekmam brez zmage je tudi Uroš Korun po tekmi dejal, da bodo prišli boljši časi. Torej tudi fantje dejansko verjamejo, se še ni naselil črv pri njih, da bi sedaj bilo nekaj zelo narobe oziroma da sami verjamejo, da točke bodo prišle. Kako vi gledate na to? Ma ja sam čovjek pozitivac, vjerujte mi, ja radim sa njima i znam kakvu grupu momaka imam i vidim da tu pozitivu. U nijednom momentu nismo ušli u neku ispašćemo iz lige. Vidite, na kraju krajeva mi nikad nismo bili ni zadnji ni predzadnji, evo 16. krug je, 15. Tako da s te strane tabelarno mi stojimo ok, ne ide rezultat, ali meni je bitno da vraćamo naš način igre, model igre koji želim da smo posebni, da smo drugačiji, da nije to samo defenziva, da nije to samo izbijanje. Želim da Radomlje ima svoj stil i polako ova nova grupa igrača pokaziva da će imati svoj stil, da ćemo biti opet drugačiji. Možda nam fali neki gol igrač koji će svu ovu igru malo krunsati, da imaš na kraju 3 bode, za bodove se igra, ali evo mogu reći da sam zadovoljan nekim stvarima, taktički fenomenalno, a i kondicionalno. Danas smo stvarno fenomenalno izgledali 90 minuta. Hvala vam. Po tekmi proti Radomljam je z nami trener Olimpije, Albert Riera. Mr. Riera, it was a very tough game, especially in the second half, but you once again win with 1-0. Yeah, kind of game that we scored early and we have to go for the second because if you are not, we said many times, it happened many times during this year, if you are not killing the games, then at the end for one cross, one long ball, always can happen that you concede the one goal. Yeah, in general I'm not really happy with the game. We must play better. And we can play better. That's why I'm a bit upset because we can play much better. I know the quality of these players, and also we are working on it. When we are leading, especially all the teams in the world. It happened that when you are in front of the score, sometimes maybe psychologically, that you say, okay, the job is done and we can relax. And I'm not happy with that. After the first, I won the second. After the second, I won the third. I want to keep going because this is football, and this is how you respect also the opponent, trying to play as better as you can. You change almost all defense. 3 or 4 different defender. You change. Why did you do that? I change depending of the game, depending on the opponent, depending of us, depending what I see. Sometimes making some mistakes, sometimes no. At the end, and I am the one who organize and who is taking sometimes some risks with the decisions. And I repeat again, sometimes they are right, sometimes wrong. But the most important is that we won the 3 points because we are working during the week for this. But I repeat again, if we want to win many games this year, we must play better than today. Mr. Riera, thank you very much. Thank you. Ob meni je igralec Radomelj Uroš Korun. Uroš, če bi pogledali samo tekmo, torej brez rezultata, bi verjetno tole tekmo ocenili zelo pozitivno. Kako ste videli srečanje? Ja, jaz mislim, da srečanje je bilo zelo dobro z naše strani. Od prve minute smo nekako se odločili za nek visok pressing. Dobro smo bili postavljeni, res smo se držali vseh navodil trenerja. Nekako zelo pozitivna predstava, ampak nekako spet pik ni. Kar nam najbolj manjka, prišli smo v dosti priložnosti, tako kot prejšnjo tekmo, ampak nekako nam ta realizacija ne steče. Nažalost, oni iz prve nekako pol situacije dajo gol. Ampak gledajte, ogromno je še tekem. Lahko rečem, da če bomo odkole nadaljevali z igrami, jaz mislim, da se nijemo kaj bati. Omenili ste drugi polčas, res ste imeli veliko priložnosti. Olimpija, ki je odskočila rezultatsko od vseh v ligi, pa ste jih v prvih 20 minutah drugega polčasa zares močno stisnili. Kako ste videli ta del tekme? Ja, nekako res visoko smo stopili, res smo jih potisnili, nekako niso imeli nekih idej. Jaz mislim, da smo res super šli v ta drugi polčas, ki nam je včasih nekako slabše šel, ampak
Glejte, kako, v glavnem, res smo v velikih situacij, nažalost, res nismo zadeli, zaslužili bi si kaj več, ko poraz, sigurno najmanj remi. Ampak taka žoga je okrogla, nažalost, tako je, imamo zdaj naslednjo tekmo v soboto glave gor, jaz mislim, da lahko veliko pozitivnih stvari potegnemo iz te tekme in jaz upam, da bomo samo tako nadaljevali. Še tole naj vas vprašam, bili ste nekaj časa, oziroma kar precej časa v zeleno-belem dresu, je za vas, pa potem tudi o tem, ko so mediji poročali o nekem dolgu do vas strani Olimpije, je bilo pri vas danes kaj drugače za voljo tega? Ja, jaz sem z večinoma tem fanti sem igral sigurno nekako drugače kot je vse ostale tekme. Sigurno Olimpija je nek del mene, bilo je super, dokler je pač trajalo, potem na koncu se je zgodilo, ko se je zgodilo, ampak ja, to je zdaj za mano. Sem v Radonjah in dam vse za to, da pomagam ekipi in jaz upam, da bomo čim prej splavali iz teh voda. Uroš, hvala in srečno. Hvala. Z nami je nogometaš Olimpije, Svit Sešljar, Svit 1-0 in znova Svit Sešljar, rešitelj zmajev. Najprej morda za začetek, kako ste vi videli, kako ste začutili, doživeli gol, ki ste ga dosegli v prvem polčasu? Pa dobro, gol je bil zelo lep od cele ekipe, cela akcija je bila res vrhunska, podaja na stran na Kvesiča. Kvesič že vemo, da je znam potem, da najde igralca v kazenskem prostoru, jaz sem bil na pravem mestu in sem zadel. Ampak v drugem polčasu je Olimpija 15-20 minut drugega polčasa kar precej trpela. Radomljani so kar močno pritisnili. Kako ste doživeli ta del tekme? Pa ponavljajo se nam stvari iz Kopra. Oni so, isto kot Koper, so Radome stopili zadnjih 20 minut spet v napad. Mi moramo prepoznati te situacije in jih reševati boljše. Sedaj ste pri 6 golih, pa tudi na začetku tekme je delovalo, kot da ste vi tista devetica, da ste zelo, zelo visoko. Ste se sedaj prelevili oziroma vas je Riera prelevil iz vezista v napadalca že skoraj da? Pa to se mi zdi, da ne. Še vedno mi najbolj odgovarja biti bolj v sredini, več pri žogi, ampak tam, ko me trener postavi, moram dati svoj maksimum in mislim, da moram to pokazati iz treninga v trening, iz tekme v tekmo na igrišču. Sedaj vas čakata 2 tekmi prihodnji teden, najprej pokal, potem pa še prvenstvo, ko se vračate v Domžale, bo zaradi tega kaj težje oziroma kaj drugače? Pa sigurno ne bomo kar zlahka vzeli tekme v sredo, treba je zmagati, tudi pokal je pomemben, kot se ve, lovimo dvojno krono, tako da tudi sredo je treba vzeti resno in potem se pripraviti na Domžale. Svit, hvala lepa in srečno.